Pre početka videa želim da kažem da posjetite kanal Ilija, link će biti u opisu videa. Također idite na video najava za specijal i postavite pitanje za Would You Rather. Također ako niste, pogledajte raspored snimanja za vrijeme škole. Krenimo na intro. I lepo pozdravljam svima, ja sam Balkanski Učiha i danas imamo story o Yamanaka klanu. Neću puno dužiti ovaj video, pa hajde da krenemo. Yamanaka klan. Yamanaka klan je porodica ninja iz sela Lišća. Oni su specijalisti u tehnikama koje imaju veze s umom i imaju svoju cvećaru u selu. Pregled. Članovi ovog klana su specijalisti u tehnikama zamenjivanja uma. Također imaju senzorske sposobnosti i mogu čitati misli i komunicirati telepatski. Simbol njihove cvećare simboliše pozitivnu ljubav. Mnogi članovi Yamanaka klana nose svoju kosu zavezanu u rep, što izgleda kao tradicija. Yamanaka klan ima posebnu vezu sa Kimichi i Nara klanovima. Tokom generacije članovi ove tri porodice su formirali Ino Shikacho trio, nazvan po prvom delu imena članova. Da bi ojačali vezu između ova tri klana, član Sarutobi klana daje im posljednje minđuše kao poklon svakoj glavi klana, kada postaju čunini, posle čega se oni zaklinju. Minđuše također simbolizuju da su oni već odrasli i da su sada jednaki ostalim odraslim članovima svojih klanova, ostali članovi klana. U animu, tokom 4. Shinobi svetskog rata, dva povređena člana iz Yamanaka klana su dobili podršku od strane Hiyashi Hyuge i nepoznatog člana Hyuga klana, kada su došli da se bore protiv Desetorepe, lideri Inoichi Yamanaka. Članovi Fu Yamanaka, Inoichi Yamanaka, Santa Yamanaka, Ino Yamanaka, Inojin Yamanaka, Sa Yamanaka i Inina majka. Zanimljivosti. Yamanaka znači u sredini fontane. Jezero Yamanaka je locirano kod planine Fuji. Ino, Shika i Chuo su nazivi tri karata koje su potrebne za najveći trik Ino Shika Chuo u igri Hanafuda. I eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da se video svidio. Lajkujte, ako vam se svidio, lajkujte ga. Sljedeći video, odnosno sljedeći story će biti o Shikamarovom klanu, odnosno Nara klanu. I onda ću posle raditi Ino Shika Chuo formaciju. Tako da, do sljedećeg videa, pozdravljam s Balkanski Učiha.